data twese uri mu ijuru mani igororoka turagushimiye cyane ku ruzigo ntangire rwawe natwe kuva mu gitondo gushika amasaha ntabwo icubahiro. Hariho benshi bashoboye kuvyuka ariko kuzisa batakiriho, hariho benshi bajyanye batikanguye, ariko twebwe watugiriye ubuntu n'imbabazi ntacyo twatanze, watugiriye ubuntu Yesu Kristo turacyari bazima n'uhabwa icubahiro. Rero turakwiza kugira ngo ukomeze kubana natwe, maze kino kibanza uze kukirinde ukizigame, amajambo yawe aza kuvugirwa hano abe icigwa ku muntu wese yumvaga tuzobukoze. Ngwino bane natwe ubane n'abantu bose bari ngaha, abatarazi bariko baraza barongo bashike ngaha amahoro, maze tuze kuva ngaha kugirije nawe mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo, amena. Reka dushimire Imana cyane kubera ko dutewe agateka nayo kuba tukiri bazima uno munsi. Tumaze iminsi myinshi hafi 9 tuza hano buri munsi kwigisha ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye amagara mazima muri no minsi 9, ni umugisha udasanzwe, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amena. Abantu bo mwese muri ngaha tubaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Amena. Bakristo, haleluya. Amena. Mumeze neza? Abayisilamu amahoro y'Imana bane namwe. Hari wabwiye ngo nimutaze muraturamutsa ariko nimwibarabara maze ko turamukanya, nibaza ko umuntu yabahenze. Muturamukanya uko twese turabana b'Imana, usibye ko tutizera bimwe mugabo twese Imana iradukunda. Rero ikigwa cy'uno munsi ni ikigwa cyiza, kandi nibaza yuko ari ikigwa we nashaka cyoroshe kumva, kubera yuko n'ibintu abantu benshi babayemwo babamwo bamenyereye kumva. Ikigwa kijyanye n'umubatizo, ariko byabaye ngombwa yuko tukizana kubera yuko hariho amadini atabatiza, n'aba bene bacu b'Abayisilamu ntibemera umubatizo, ntibatahura umubatizo. Kumbura hashobora kuba hariho n'andi madini atabatiza. Ni ngombwa rero yuko twerekana icyo inyandiko zera zivuga ku bijyanye n'umubatizo, hanyuma tukamenya mbega hagati y'amadini abatiza n'ayatabatiza nawe bafise ukuri. Mbega kubatiza byaba bifise akamaro kahe? Kubera yuko nta kintu na kimwe kiri mu ijambo ry'Imana kidafise akamaro. Nitwasanga umubatizo uri mu ijambo ry'Imana, ababene bacu b'Abayisilamu batabatiza bace bamenye yuko bafise ikibazo. Rero mu minota 20 ndasavye abantu muri ngaho muze kunkurikirana, ndaza gutanga igabane vyo muri Bibiliya byerekana umubatizo icyo ari cyo, ingene wagiye ukorwa, hanyuma abantu batawemera nabo baca bibaza baribo bibaze n'impamvu batabatiza. Umubatizo watanguye mu gihe cy'umuhanuzi Yohana. Umuhanuzi Yohana umwe yaba integuza ya Kristo. Umusomyi buraja muri Matayo 3 niho duhera. Muri Matayo 3 niho duhera tubona ingene injye no kubatizwa byatanguye ku ntumwa y'Imana Yohana 3 uhera ku murongo wa mbere turamanuka gushika hepfo. Nyimba washite soma Matayo 3 ku murongo wa mbere. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Yudaya. Yigishiriza mu bugaragwa bw'Yudaya. Ati mwihane kuko ubwami bwo hejuru buri hafi. Umurongo wa 5. Umurongo wa 5. Maze ab'i Yerusalemu n'Abiyudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cyose, abo ari n'ibyo bisagara dondaguye byose, bava iwabo baza kuri we. Babatizwa nawe mu ruzi Yorodani. Babatizwa nawe mu ruzi Yorodani. Yohana yari karakorera mu bugaragwa, hari uruzi, abantu bose bumvise ubutumwa bwiwe yarababatije. Rero umubatizo ubona mu buryo busanzwe ni ikintu cy'ikigereranyo, mugo gifise ibintu ubusobanuro bwabyo bw'iby'imwemu ku buryo ari ikintu gihambaye cyane. Ariko ijambo umubatizo ubwawe tubisiguye indangura kintu cyangwa definition y'umubatizo. Bateme ni izina rivuga rivuye muri bateme ni baptize, ni ukuvuga kwiza mu mazi, immerger dans l'eau. Baptize ni immerger dans l'eau cyangwa kwibiza mu mazi. Bateme
etubatize ni kwibizwa mu mazi. Nuko bimeze kuko na Yohana hariya kuri Yorodani yafata abantu hanyuma akabibiza mu mazi hanyuma akongera akabiburura bakaba babatijwe. Ibyo rero kumbura umuntu ashobora kubisuzugura kubera abona umengo nukwinizwa mu mazi gusa hanyuma ukavayo. Mugabo si ibintu byoroshe, ni ibintu bihambaye ku buryo umuntu wese atabikorewe cyangwa atazobikorerwa bizomugora cyane. Yohana amaze kuba ariko arabatiza abantu abibiza mu mazi, Yesu yaciye aza kuri we. Yesu amaze kuza kuri we, umusomyi baraja hahandi nyene muri 3:13. Yesu amaze kuza kuri Yohana, Yesu nk'akarorero kacu mu kwizera kandi twebwe abakristo, Yesu turamwemera nk'umwami n'umukiza wacu. Isigura ngo aho yaciye natwe niho duca. Kandi abayisilamu nabo bavuga ngo baramwemera nk'intumwa, bamwemera nk'intumwa. Mugo nyimba nabo bamwemera nk'intumwa, ibyo yakoze cyane ibyo yaciyemo nabo bategeza kubicamo. Nyimba koko bataduhenze bamwemera, basi dufate ko bamwemera nk'intumwa, kuko twari tumwemera nk'intumwa gusa. Kuri twebwe birenze ibyo twarabyize muri Bibiliya. Mugo aba basi bamwemera nk'intumwa. Turaza kuraba ko inzira yaciyemo y'umubatizo nabo bayemera. 13 musomaje kubatizwa kwa Yesu. Sawa. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya. Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani aje kuri Yohana. Sawa. Azanye no kubatizwa nawe. Umviriza, Yesu yaravuye aza kuri Yorodani kwa Yohana kubatizwa nawe. Hanyuma ariko Yohana agomba kumwankira. Yohana yabanje gushaka kwanga uko Yesu yaramurengeye. Ati kwari jewe nkwiye kubatizwa nawe. Birumvikana. None ugiye kuri jewe? Yesu aramwishura ati, umviriza, ku makenga Yohana yagize kubera yuko Yohana yaramaze igihe ariko yabatiza abantu b'abanyabyaha baje kuri we kwihana ibyaha, maze barababwira ati ubwira muharigwe nimwizere mwatura ibyaha hanyuma mubatizwe mu mazi menshi ya Yorodani. Yesu rero aje kuri Yohana ngo amubatize. Yohana yaragize amakenga kandi birumvikana, avuga ati none we ko je mbatiza abanyabyaha baje kwihana, none we byogenda gute ngo ndakubatize? Badanya Yesu aramwishura ati, bikunde kuko ari byo bidukwiye. Sawa. Ngo dushitse ukugoroka kose. Yesu yishuye Yohana ijambo rihambaye ngo bikunde kuko ari byo bidukwiye kugira dushitse ukugororoka kose. Mu yandi majambo, Yesu ntiyaraje kubatizwa kuko ari umunyabyaha, ariko yaraje kugira ngo ace inzira cyangwa yereke abantu ukuntu bazogenda bagendera mu nzira yo kugororoka. Isigura ngo abazogenda bakurikira inzira yo kugororoka yo kose bategerezwa guca mu kimenyetso cy'umubatizo. Yesu yaraje kuba akarorero kugira ngo atwereke nk'abazokurikira inzira yo kugororoka ibyo tuzocamo. Buno aramukundira. Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi. Sawa. Mazi ijuru riruguruka. Umviriza, impamvu nababwiye ati iki kimenyetso cyo kwibizwa mu mazi cy'umubatizo si ikintu cyoroshe. Yesu wenyine amaze kubatizwa ijuru ryaciye ryuguruka, hanyuma maze ijuru riruguruka. Abona mwemu w'Imana amanuka. Mwemu w'Imana yaciye amumanukako asa n'inuma amugwako. Igereze ngaho wanashaka, hari ushaka kubona byinshi abandanya asoma. Twebwe rero Yesu amaze kubatizwa n'ijuru rikuguruka, akaba duhaye ikimenyetso cy'ukuntu abizera bose bateza guca mu nzira y'umubatizo. Uko nababwiye, twebwe abakristo Yesu turamwizera, niyo mpamvu inzira y'umubatizo yaciyemo tuyicamo. Abayisilamu nabo hano batubwiye ngo Yesu baramwemera nk'intumwa. Intumwa muyemera nk'intumwa, ibyo yaciyemo muteza kubicamo. Kubera iki mutabatizwa? Kubera iki mutabatiza? Yesu yaciye yigisha asigura byinshi ku mubatizo kugira abantu dutahure. Jya muri Yohana 3. Muri Yohana 3 Yesu ariko araganira n'umwigisha umwe wo mu idini ry'Abayuda, mugona batari bwatahure iby'umubatizo. Yesu yamusigura ibintu bikomeye, ariko araganira n'umwigisha witwa Nikodemu. Nikodemu nawe ntiyari bwatahure iby'umubatizo. Soma Yohana 3 umurongo wa mbere. Hera ku murongo wa mbere.
murongo wa mbere hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemo yari umukuru wo mu bayuda nawe yari umuntu w'umukuru muga ataratahura byinshi uwo aza kuri we mu ijoro aramubwira ati mwigisha turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora shiti iri kumwe nawe sawa Yesu aramwishura ati sawa nukuri ndakubwire iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana bavugaze ngaho Yesu ariko arigisha Nikodemo afise byinshi ariko arabaza Yesu avuga ati umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana hajya usomye Nikodemo yaciye abaza ibibazo byinshi ati none umuntu avuka ubwa kabiri gute aja asubira mu nda ya nyina akongera kuba uruyoya bigenda gute Yesu turamusigurira umurongo wa 5 aho nyene aramusigurira kuvuga ubwa kabiri icyo ari cyo kandi utavutse ubwa kabiri igihe ntajyamo soma murongo wa 5 Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu nubango utirijwe mu mazi cyangwa utabatizwe mu mazi wongere ubatizwe muri mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana ibyo rero Yesu arasiguye ibintu byumvikana ku bantu bose bemera ko Yesu yabayeho kandi yari karakoreshwa na mpwemu yera utabyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana ikibazo ku bayisilamu kiragaruka mwebwe ko mwavuze ngo Yesu muramwemera nk'intumwa none ibi Yesu ariko aravuga by'umubatizo murabyemera kubera ko mutemera ibyo Yesu yavuze kandi hano mwavuze ngo muramwemera nk'intumwa mbere mukavuga ngo Yesu yari umwisilamu mwavuga ngo Yesu yari umwisilamu ngo yarubama none ko yabatijwe murabatiza none ibyo mugira ngo ndabihuriye n'ibya Yesu muraza kuza mu minota 20 hanyuma muhinyuze ibyo Yesu yavuze ko si n'inkuru zavuzwe kuri we wenyine yarigiriye kuri Yorodani mu bugaragwa barahariye nayo habatimbatiza babatije wapi mbona urundengeye sinokubatiza mugo wese aramwumvisha ati ni ngombwa hanyuma Yesu araca bugufi namwe Yohana araca bugufi aremera aramuhatiza none mwebwe bimeze gute biya rero dukuringo ni kugisha ati umuntu ataratijwe mu mazi no muri mpwemu ashobora kujya mu ijuru bikunda Yesu rero mu myaka yakoze ngaha ku isi ntiyaherutse gusa kubatiza no kwigisha umubatizo icyo ari cyo ahubwo nawe yarabatije jya muri Yohana 3 Yohana 3 ni yuri yenda ku murongo wa 22 umurongo wa 22 haravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajana n'abigishwa biwe mu gihugu cy'Yudaya Yesu ari mu gihugu cyo kwigisha ubutumwa bwiza ajana n'abigishwa biwe mu gihugu cy'Yudaya ateba nayo nabo abatiza haleluya amen Yesu ngo yatebanye n'abigishwa mu gihugu cy'Yudaya abatiza bandanya kandi Yohana nawe yabatiriza ahitwa Ainoni Yohana nawe kubera yari gatagwa mu ibohero naho barabyanditse Yohana nawe yabandanije abatiza nawe ngo yari karabatiriza mu kandi karere kitwa Ainoni ubu Ainoni karere kari mu bihugu byabo hafi y'Isalimu sawa kuko aho hari amazi menshi abantu baraza bakabatizwa umviriza Yesu yagiye mu bisagara by'Yudaya ari kumwe n'abigishwa bariko barabatiza Yohana nawe ari mu bindi bisagara byitwa Ainoni kubera ngo hari amazi menshi nawe ariko arabatiza iki ni igikorwa cyakozwe Yesu n'abigishwa babatiza Yohana nawe abatiza Yesu ntiyarangirije aho amaze kubona ko agiye kujya mu ijuru yaciye asigira abigishwa biwe abantu bamwemera mwabisilamu mwambwiye ngo muramwemera Yesu ngo turamwemera nk'intumwa mbere yari umuyisilamu mumviriza ingene yatumye 2:18 Matayo
yasize kandi ndakunda ikintu mukunda gusaba ngo twereke ngo Yesu yivugira wenyine ngo pana Pawulo avuga ngo pana ngo Luka avuga ngo Yesu ajisemeye mwenyewe umviriza rero yivugira wenyine yavuze ngo iki 2:16 Matayo 2:18 haravuga ngo yasize abatumye abahaye mission Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Yesu yababwiye ati jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigisha, yani amahanga yose y'abantu mubigishe, mubatiza mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Mpwemu Yera. Sawa, musarikira twengiye bikaraza kuyihakana kandi yavuzwe na Yesu bwiwe bandanya mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Yesu abwiye yigisha ati nimugende mubatiza abantu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Mpwemu Yera, hanyuma mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umva ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Haleluya, amen. Abantu bariko baragenda bigisha abantu bababatiza, Yesu avuze ngo ndi kumwe namwe gushika ryari? Ku muhero w'isi. Abatariko barakora igikorwa cyo kwigisha no kubatiza, Yesu ntari kumwe nawe, maze basana kuvuga ngo baramuzi, kubera yuko twabonye ko Yesu yabatijwe yongera yigisha abantu bose kubatiza, nawe yarabatije. None abantu batabatizwa mu mbariyani, niyo tugiye ko umuntu atabatijwe ntazoja mu ijuru. None abana bacu batabatijwe, yani twafata yuko bakiri babite gutega baje bo birangoye. Mugo namwe umuntu atarabatizwa murumva wari umukafiri. None jamani, niko umva kafiri ni jambo kumbera n'urundi rurimi mugabo tubisigaye mu Kirundi numuhakanyi cyangwa umupagani cyangwa umuntu atizera, icyo bisigura. None rega uwizera wese atugeza kubatizwa. Mariko 16:15 Mariko 16:15 umuntu ikimenyetso cy'umuntu yizera n'abatijwe, yani utabatijwe n'umuntu atizera, ubutizera nawe n'umuhakanyi. Sawa, Mariko 16:15 arabarira ati nimugende muje mu bihugu byose mubwire abaremye bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. utizera ngo batizwe ni ngombwa uzotsindwa n'urubanza. Mu Bisirayeli mwe mutemeye kwihana ngo mubatizwe muzotsindwa n'urubanza, kandi urubanza rw'Imana ruregereje. Muri Korani 30:31 herekana yuko abayisilamu bazoja kuryanira imbere y'Imana babatana kw'ibirake, kubera yuko mu byo base barose kubatizwa, kuko iyo babatizwa bari gukizwa n'Imana bakazoja mu ijuru. None kubera bose kubatizwa bazomarira imbere y'Imana ngo bane Muhammad irajyana basubira nabo. Korani nikivuga twaba twasomeye ngaha. Kubera iki? N'abasinzira yo kwizera, inzira yo kwizera nukwemera ubutumwa bwiza hanyuma ukabatizwa. Niyo mpamvu Yesu nuvuga ngo muremera nk'intumwa, yarabatijwe kandi yarabatije, kuko murabesha abantu bose bari kuba mu Isilamu. None nyuma mu Isilamu mwe muri Isilamu bahehe kw'ibyo yakoze mutabikora byo kubatizwa. Ariko ikigo n'umva ko cyumvikana, neza cyane. Hanyuma rero hari isomo rikunda gucanga Abisilamu, washaka kuza ngaha nigeza kuvuga ryonyine hari indi ofisi naryo ryarabacanze, reka ndaribasigurira hakiri kare umaze kwirirwa baratumwanya niwawuta nawo nta kundi, kubera hari umuntu nyene yaka akantu 3:11 Matayo jayo 3:11 iryo somo ribacanga kandi niryo ryonyine bafise ngo ritume batabatizwa. Umviriza iryo somo 3:11 haravuga ngo 11 nukuri jeho uwo ni Yohana ndababatiza bandanya ndababatiza mu mazi ngo mwihane. Yohana yabwiye ati nukuri jeho ndababatiza mu mazi gusa ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma inyuma yanjye hari undi ariko araza, uzoza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, yani Yesu nyiri imbere no kumutwaza inkweto. Sawa,
uyu azabatiza muri mwemu yera no mu muriro. Haleluya. Amena. Umviriza umwigisha umuyisilamu aza kuza ngaha igihe nibwo se amaze gusoma erana ngo horenda arafuse ngo niyo mpamvu ngo bakabatizwa kuba rero bavuze ati uri karaza bazobatiza muri mwemu no mu muriro mugabo ntazoza gukuraho umubatizo wo mu mazi uwo ugumaho ariko akaca yongera akabatiza no muri mwemu hamwe na hehe no mu muriro. Kubera iki? Yohana yarabatiza mu mazi kuko nta bushobozi yari afise bwo guha abantu mwemu yera, ariko Yesu yarafise ubushobozi bwo guha abantu mwemu inyuma y'uko babatijwe akabaha na mwemu yera mu muriro. Niba bisoma hajya muri Luka 12:50 tubaza kubona yuko umuriro igabanya ibigeragezo cyangwa intambara umuntu acamo kubwo kwizera. Bisigura iki? Iyo umuntu amaze kubatizwa mu mazi aca yakira mwemu yera, iyo amaze kwakira mwemu yera akinjira mu ntambara yo kwizera ahura n'ibigeragezo bikomeye. hari n'igihe bishika agahamwa cyangwa akankwa cyangwa Satani akamuteza ingorane zihambaye amuhera ukwizera mu bwoko bw'aho mwemu yera yaronka aranesha agakomeza guhagarara. Ibyo intumwa zahuye nazo bamwe barishwe abandi baratotezwa bazira ukwizera. Uwo wari umubatizo w'umuriro cyangwa ibigeragezo bariko baracamo. Ibyo ntibikura umubatizo wo mu mazi, ahubwo umuntu aza kubicamo akanesha kubera yabatizwe mu mazi hanyuma akizera. Mwanya wanje uraheze, Imana ibahezagire kandi bakomeze cyane cyane batarabatizwa bemere kwizera babatizwe mu mazi niho bazoja mu ijuru. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Amena. Katika kuamini. Haya, karibu Shamuri, dakika 20. Ukizidisha napiga stop. Takbir. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatararo ngingabirano kuba abayisilamu amahoro y'Imana abane namwe. Abayisilamu n'abakristo muri gaha. Ikigwa cy'uno munsi mbega umubatizo umaziki. Ikintu cya mbere kwanza umuvandimwe wanje umukristo avuye ngaha akwiye kumenya mbega muri Bibiliya imibatizo ningahe. Nico kintu akwiye kwiga kuko azangaha ngutabatijwe mwonaze waja mu ijuru. Yohana umubatizi yarabatije, Yesu arabatiza. Ikintu tugomba kwiga ngaha mbega umubatizo wa Yohana n'umubatizo wa Yesu birasa. Nico tugomba kuraba ngaha na bintu by'ubujaja ngaha. Hanyuma abayisilamu yagize avertisema, hari ikigabane yatanze cyerekana ukuntu imibatizo itandukanye. Nagisubiremo vedati nambaba ico kigabane nico ngomba gutangurirako. 3:11 Matayo. Umviriza haja yagize ubwoba yarabizi. Ndatanga n'ibiki mwebwe ntugira ubwoba ndamunyonyora. Takbir. Sico cyonyine ndatanga n'ibindi. Yego kabisa. Yavuze ati Yesu avuga arababwira ati nimugende hose mubabwire ubutumwa bwiza. Oya 3:11 Matayo. 3:11 Matayo niho aho niho nashaka. Agira avertisema ngo nibaze ngo baratanga nta kubera iki wahatanze urahazi. 3:11 Matayo aravuga ati nukuri jewe ndababatiza mu mazi ngo mwihane. Yohana umubatizi avuga ngo jewe ndabatiza mu mazi kugira mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi. Uzoza mu nyuma yanje andusha ubushobozi ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mwemu yera no mu muriro. Takbir. Abayisilamu birasa. Uyu mubatizo Yohana yakoresheje n'uwa Yesu birasa. Ekada hovyo. Amazi n'umuriro mbega abayisilamu umuriro ni iki? Cyane ntawazi genda umwigisha nimuoneshe moto. Muoneshe umuriro Yesu azakoresha murawuzi mubwire. Reka ndabanyonyore. Yeremiya 2:3-9. Umviriza uwo muriro Yesu azakoresha ngaho. 2:3 mwarimu. Kangahe? 2:9 nahageze. Mbega ijambo ryanje si nk'umuriro. Imana iravuga ijambo ryanje ni nk'umuriro. Kumbe Yesu
akoresha niki ijambo ry'Imana s'amazi takbir Allahu akbar ijambo Waislamu hapo vipi sawa kabisa mtu hiyo alikuwa ijui alikuwa tunasikia umuriro hajui ni nini maskini leo namuonesha alikuwa haijui mwalimu anaichungulia na yumpisa tuisubiremo mwalimu tuisubire nishaje uko Yohana Umubatizi avuga ati uyo azoza mu nyuma yanje ibimere no kumutoza wetu bisigura ko Yesu ari hejuru cyane ya Yohana umubatizo wa Yesu ni ukwiye gukoreshwa imbere y'umubatizo wa Yohana ngo azokoresha mu yera niki n'umuriro umvirizo umuriro wari reka dusube mu gutora amatwi aravuga ati mbega ijambo ryanje je uhoraho si nk'umuriro kumbe Yesu azokoresha iki ijambo ry'Imana gusa ni hehe Yesu yinise umuntu mu mazi hehe ryarvani cyandiko abayisilamu yahatanze aho Yesu yinise umuntu mu mazi yohakura apana kubatiza umubatizo watandukanye umubatizo watandukanye hariho w'amazi wa Yohana Umubatizi mwebwe ni muceceke ndabanyonyore ariko manu ona hawa kakimya ni wanyonyore numa ndazi kurushinge rubabaza ariko rugakiza ceceka umwana w'umutera ushinge arakoma induru ariko mu nyuma acakira ceceka nigishe umwigisha wanyu ari ngaha twebwe twari duhuze bisa ariko turatera induru ariko mwebwe ntabwo kwigisha nibiki kamara ceceka ndabanyonyore andi rero w'ipantaro yakibwira Allahu akbar imibatizo rero abayisilamu imibatizo iratandukanye mbere na Bibiliya ikerekana umubatizo wa Yesu hamwe n'umubatizo wa Yohana Umubatizi kabisa kwanza tubanze tumenye uyu mubatizo nimba ari wo majambo mbega Yesu wewe utwigisha gute kugira umuntu aronka ubugingo nukwindikwa mu mazi cyane niki Yohana 17:3 wamubatiza hajya wamubatizo w'amajambo rero mwari wamubatizo w'amajambo uvuza hajya ubu nibwo bugingo budashira ko bamenye wowe Imana yonyene y'ukuri n'uwo watumye Yesu takibiri Allahu akbar kuba Imana ko ari iwe na Yesu ko ari mu Imana uronka iki ubugingo budashira harimo amazi ngaha nta mari barimo akinamba kabisa Yesu ni yarinze kwinika umuntu mu mazi kuko ntarayimyumbati reka sibipunde takibiri Allahu akbar yangona iri yakuri Tanganyika yitwa Gustave izo barandura muzogende neza nakazi kanje Yesu akoresha amajambo agaragara nubwo mukoresha amazi ibyo amazi n'ibya Yohana byarataye igihe umubatizo ubu ni wa Yesu agahebuza rero ibyakoze n'irumwa 19 ku murongo wa mbere aratandukanya imibatizo bavuga umubatizo wa Yohana n'umubatizo wa Yesu yuko bidasa bitandukanye mwarimu wewe abariko barabahenda barabazimuza mwarimu nahageze nasha icyo kigabane nagahebuza ikinyera mwarimu bakibona ikigi n'ababatijwe mu mazi menshi ace babasubira mukora yari afege aravuga hati maze Apollo akiri Korinto aca mu bihugu bya ruguru ashika muri Efeso asana bigishwa bamwe arabaza ati mbega mwarawe mwewe muyera igihe myizera baramwishyura bati itwaye bwana byumve yuko mwe muyera yatanzwe arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki bazuhagarare aho ni umubatizo ari umwe kubera iki yabababwiye gutyo kandi uyu n'umwigisha wa Yesu niwe azi Yesu kubarusha mwebwe kubera iki yabajije ngo mwabatijwe umubatizo nyabaki kumbe imibatizo iratandukanye kabisa mbere bavyumvara bari bazi umubatizo ko ari uw'amazi gusa imibatizo iratandukanye muri Bibiliya uyu n'umwigisha wa Yesu ariko yabaza abigisha ba Yesu mwabatijwe umubatizo nyabaki bandanya arabaranye ati bati umubatizo wa Yohana urumva kumbe ari imibatizo itandukanye hari umubatizo wa Yohana n'indi mibatizo itari wa Yohana bandanya ngaho ati
yababatije umubatizo wo kwihana. ujya mu mazi wari wo kwihana, ababarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe niwe Yesu. hanyuma bica bigenda gute? babyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu, si mu mazi. takibiri, babatizwa mu izina rya Yesu atari ry'amazi. takibiri Waislamu, raha si raha. Haleluya, kimya, wamekufa bahetse bagiye. Yuko anaichungulia mpya tangu kuzaliwa, alikuwa haijui nta mazi ari, ndio ile ilikuwa naisoma, hamna maji. Inaonyesha ubatizo tofauti wa Yesu na wa Yohana. Nuwa mbere Yesu, nuwa mbere amahoro. Ariko kumubatizo kaja kwa Yohana ukareka wa Yesu. Hanyuma Abayisilamu ari ibintu bitandukanye bitatu. Babatubwira yuko wizeye ko Yesu yafiriye ku musaraba, amaraso ye akaseseka kubw'abantu, ngugira gute? Imana ikugira gute? Iraguharira iki? Ivyaha. Yesu nawe akavuga ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ibintu bibiri, ngo umubatizo nawe ugiye kubatizwa ngo uraharigwa ibintu bitatu bitandukanye. N'ibihe vyaha biharigwa no kubatizwa, n'ibihe vyaha biharigwa no kwizera amaraso ya Yesu, n'ibihe vyaha biharigwa no kwihana bisanzwe. Ibintu bitatu bitandukanye. Ubona kaba ko bafise kwizera aba. Takbir, Allahu Akbar. Jamaa yangu anainama hapa, sema hapa nimekamata. Tiki kibwana wani hayuko, ameisha kabisa. Muze ngaha werekane aho Yesu yinise umuntu mu mazi. Imibatizo iratandukanye. Uvuze gusa Yesu yarabatije, ego ndakwemerera, ariko yabatije umubatizo nyabaki, yabatije umubatizo w'amajambo. W'amazi ni wa Yohana Umubatizi. Hona huyo naye alikuwa na sarasani na tumashipo na kichwa kiko wazi. Alikurito ba mbere 11:5 ndamunyonyore 11:5 wako no ba mbere. Wewe uri kuranunga urutoki urumviriza Bibiliya yawe. Aravuga hati ariko umugore wese yasenga cyangwa avugishwa n'Imana, uri ngaho kurumviriza amajambo y'Imana, umviriza impanuro ya Bibiliya, adatwikiriye umutwe abawuteye isoni. Takbir, Allahu Akbar. Genda witwikire kwanza, mitendo bya musomye basi, kichwa kiko wazi na kashipo kafupi. Ngabaya ya iliki ndakunyonyora haujui nini. Afadhali bya musomye yatangaye kwambara mu mutwe. Waislamu hapo vipi? Safi kabisa, raha si raha. Bigire kumbe Bibiliya irerekana ibintu zitandukanye. Twende nitwanga ko Yesu yarabatije, ariko umubatizo si w'amazi. Na hano namo muri Bibiliya herekana ko Yesu yinise umuntu mu mazi. Mwarimu, mwarimu, igitabo cy'umubatizo twakizanye. Ubikwavuga haravuga hati biragara ko iyo mibatizo ibiri. Urumva kumbe imibatizo ni ibiri, sumwe reka duhere haruguru. Mbega umubatizo watanzwe na Yesu wari cyo kimwe n'uwo Yohana Umubatizi. Umviriza naho muvuga ari we ngo Abayisiraheli ngo baraharira. Umviriza hajya inyishu namba hoya nisa. Iyo mibatizo ibiri yari ifite isobanuro zimwe. Harabananye hati biragaragara ko iyo mibatizo ibiri idafite isobanuro zimwe, naho bitobaye byari bikwiye gusubira kubatiza Abanyefeso nk'abo. Takbir, Allahu Akbar. Kumbe imibatizo ibiri iratandukanye. Hari umubatizo wa Yesu n'uwa Yohana. Wa Yohana ni w'amazi, wa Yesu si w'amazi. Mwebwe muvuga ko Yesu ari inzira n'ukuri ubugingo, ko ari wazobajana kwa Data, hanyuma mugakurikira umubatizo wa Yohana. Umva mwigisha inyigisho zitandukanye. Takbir, Allahu Akbar. Ngo Yesu ni imwe. Ubunza Bibiliya ikunyenyerere uvuga ngo byose ngo ni sawa. Imigani 14:15 ubunza hajya haravuga hati imbura bwenge iyemera ijambo ryose, imbura ryose yemera byose, ariko
umunyamakenga twebwe abanyamakenga agenda gatugenda tugavye wemera byose uzoranya inyishu kuri uwo munsi w'umuhero takibiri Allahu Akbar nukijirusha na kuchapa andiko wala fikiri mimi mchezo tulia ni kunyonyore wewe na mwalimu wako Waislamu kumbe imibatizo iratandukanye hari umubatizo wa Yohana umubatizi ni w'amazi kabisa hakaba n'umubatizo wa Yesu yakoresheje amajambo agaragara kweli samazi wemera ujyanye ugaramye n'akazi kawe biragusha shauri yako takibir Allahu Akbar Waislamu raha silaha kabisa raha wanaosema raha toa mkono juu wa kwanza mimi takibir Allahu Akbar hapa leo kitimoto yuko anafunua maandiko anasema kiwana ni kisasi alikuwa hajui na anamta na maji Waislamu ni mnyonyora ni si mnyonyori nyonyoa ananionyesha dakika 4 ningali na muda acha niongeze hata niwe kaandiko kamoja Abaroma igice cy'icumi ku murongo w'icumi Abaroma ndaranyonyora cumi Abaroma Abaroma 10 haravuga hati mu Bataliyani mu Vatikano Abaroma 10 Abaroma 10 mu Bataliyani havuga gute icyo baravuga ati kuko umutima ari umuntu yiferesha akaronka kugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka gukira ari amazi ngaho takibir Allahu Akbar nico gituma umuntu agomba kuba umuyisilamu muhora mubona hajya turamubaza vuga uti ndemeye n'umutima wanje ukavugisha ururimi rwanje kwata indi mani kuye gusengwa by'ukuri kile simani ile gusa ndemeye kandi yuko umutima wanje nkavugisha ururimi rwanje yuko Muhammad amahongisha bije kuri we bari y'Imana na Yesu ko ari y'Imana akacaba umuyisilamu niyo Bibiliya ivuze iti umutima ni umuntu yizeresha akaronka kugororoka akanwa akaba ariko yaturisha akaronga gakiza nabyo amazi ngaho ibyo amazi byarataye igihe demode ubu turi ku gihe cya Yesu umubatizo w'amajambo ugaragara kundi umubatizo muri Bibiliya ni 2 uyu nabo yari yaje ngaguhera abantu umubatizo ngo duhumwe kumbe dusanze muri Bibiliya imibatizo iratandukanye hariho wa Yohana umubatizi niwe w'amazi hamwe n'uwa Yesu w'amajambo agaragara Waislamu hapo vipi safi kabisa haleluya kimya wameisha sibira mkono ndurukane harakandi kantu yavuze agaki harakandi yavuze ati ndamunyoyo Yesu abangogena mu batizo mu izina rya Data n'irya rya mutima mweranda Buri Yesu yabivuze siwe haya soma damu haravuga ati umusozo w'injiri yose yahereye ku murongo w'icumi wowe yagiye gusoma 16 wowe ku 11 haravuga hati ububeshi bw'abakuru b'Abayahudi urumva kumwe mwasoma n'ububeshi gusa takibir Allahu Akbar arahenda kumubatizo ngo numwe ngutabatijwe n'amazi utavyagwa kabiri ngo nuja mu ijuru imibatizo iratandukanye wewe kandi mwarimu soma Bibiliya mwarimu hari umubatizo wo gusimba umugazo gusimba umwotsi kumyigira nk'imbwija kuja mu mazi menshi kuzibira urutsi isiguro y'umubatizo s'amazi isiguro y'umubatizo ni guhinduka kuva mu kintu ukaja mu kindi guhindura ukwizera niyo siguro y'umubatizo umubatizo n'ibisigura amazi ikada batome kubaca mu ishuri guhinduka ntibisigura kuja mu mazi imibatizo yari itandukanye w'amazi wari wa Yohana mubatizi hanyuma wa Yesu wari w'amajambo ugaragara ndasubiyemo nicare 17:3 ka inde Yohana 17:3 Yohana avuga gute ubu nibwo bugingo budashira umviriza ubugingo wowe ngo utavya ubakari ngo duca mu ijuru umviriza Yesu arakoresha budashira ko bamenya ubu nibwo bugingo budashira
ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri, Imana yonyene y'ukuri niwo watumye Yesu. Harimo amazi ngaho rero musubukire wewe urasoma Bibiliya, subira ku ishuri. Waislamu hapo vipi? Safi kabisa. Takbir. Allahu Akbar. Mimi najua kama baada dakika moja. Mwalimu alikuwa amenionyesha tatu. Yuko wapi? Mimi ni professionali. Mimi Waislamu nimemaliza sijamaliza. Nimemaliza bwana. Mimi naboa muda mrefu wa nini? Kuna kazi hapa. Richi gonga. Sina jeje. Muminota 15 na ndajeje. Mwalimu, na jinsi jewe mfuka. Mwalimu, wewe unataka kucheza na professional. Mwenyekiti, wewe na sasa. Njoo bwana uchukue mic nimemaliza kazi. Hao nataka na wewe nikunyonyore kidogo. Takbir. Allahu Akbar. Akazikaa hesi. Ili watizo miili. Wale hano ni watizi ni amazi. Hano ni wakizigeza Yesu. Wana jambo garagara. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo kugogwa mubanya tachurugira. Nuko ne muterugwa mu cyangwa mvuga. Zimuraye zimbe bane bagore. Ejo mwavuze baze barahora none bariko baravuga. Naho muko muvuga iki? Rero ikiba tuvuga giti mbega umuwatije umaziki mu kwizera. Sivyo rero? Bo je ndimenye kiti muko nabivuze sinza kwinjira mu cigwa nuko menye kita kumwigisha. Murakoze cyane mwenyekiti. Muzaje Imana yabwe icyubahiro. Amina. Reka gusa nibuse Idrisa. Kazi kawe nutanyaruka muri ya guhamagaye nawe arakunyonyora. Kuko aba yateguye ibyiwe ibyo rero bimaze kurangira ukafite bakuza gutora mikrofone wabumugira nabi kuko iminota 2 atandi somo yarafise yongera ko umugiriye nabi. Rero tanese gutora icyuma nawe arakunyonyora. Ezeje bari yange cyubahiro. Amena. Ugatumunyarukiriza abantu. Nabashimira Imana kubera ko Imana ingiriye neza. Jengiye cyose nzokwama nduga hano kuvuga ijambo ry'Imana nzokwamashimira Imana kuko umuntu mbangiriye Imana yavuze cyubahiro. Amena. Ni benshi umwana batariko baravuga bagwaye ari mu bitaro abandi barembye abandi bari mu bindi bintu bibi. Ariko twimana tugira ubuntu tunyabo tuvuga amajambo y'Imana. Icyo namara gishima Imana benze yose Imana yavuze cyubahiro. Amena. Turi kukiba kivuga ngo mbega umubatizo umaziki mu kwizera. Ubwa mbere icyo shimye abigisha bose yaba umuyisilamu yaba n'umukristo bose bagira kereka yuko umubatizo ugize gute ukenewe kandi ufite icyo umaze mu kwizera. Ariko umuyisilamu wacu avuga ati ego umubatizo wari icyo umaze mu kwizera mugabo tufise uwundi mubatizo. Nara umubatizo barawanga ikibazo gisigaye kumenya rero uwo mubatizo wundi ubundi mubatizo mugabo mubatizo bose nawurije bati niwo turawemera ariko ati hari mubatizo y'ubwoko ibiri sugana umuntu Muislamu yahagaze Imana igereza gira ku mubatizo tumuzavuga ko bwa mbere umubatizo ukenewe mu kwizera niba bari mutabatizwa Wabesilamu mwemeze mubaza kwikora iki tutabatizwa kandi mubatizo ukenewe mu kwizera kuko umwigisha wanyamaze gutereka y'ukenewe nyahuakanye ariko rero asigaye kuvuga ngo ni w'amajambo yacyaka n'ikigabane muri Yeremiya 23 kuri 29 uko Yesu yavuze ngo Yohana yavuze ngo uwo niyaza ariko aravuga Yesu ati niyaza azobatiza mu mazi no mu muriro. Saba ati azobatiza mu mwemu no mu muriro. Urumva atazabatiza mu mwemu no mu muriro nicyo yavuze. She ataravuga ati rero ati kubatizwa mu mwemu no mu muriro ati amajambo ya Yesu yavuze ko kubatizwa mu mwemu no mu muriro agatanga rero niyo 23 so atanze acavuga ngo kuko amajambo y'Uhoraho ari iki ari y'umuriro. Sitatu yasomye biba birumvikana rero yuko
mu mwemu no mu muriro akora afise amajambo y'uhoraho birumvikana ko Yesu ari iki ari uhoraho Yesu Yesu avuze ati nzababatiza mu mwemu no mu muriro nawe ucuvuga yuko ukubatiza mu mwemu no mu muriro ni mu majambo y'iki y'uhoraho none ko byumvikana none aho ubatiza mu mwemu no mu muriro ninde ni Yesu ni uhoraho reka tugende buke buke ubatiza mu mwemu no mu muriro ni Yesu cyangwa ni uhoraho ni Yesu cyangwa ni uhoraho ni Yesu niba ari Yesu hama kubatiza mu muriro bikabisugira amajambo y'uhoraho none uwo Yesu abatiza mu muriro nubwo ko abatiza mu uhoraho ivyo mu gifaransa ubiriza ivyo mu gifaransa baragira muri matematike mu ndwi bavyita reflexivité Nivyo muri matematike A égale B, B égale C, alors A égale C, reflexivité. Yesu anakuja mu mwemu no mu muriro kandi kubakuja mu muriro bisigaye kubakuza mu majambo y'uhoraho bisigaye ngo Yesu niwe uhoraho anakuja mu majambo nyene yiwe sinamuvugiye none sinamwitaranze uyu munsi namuremeye ko Yesu ari uhoraho ibyakozwe n'inuma 19 umurongo wa mbere uja ku murongo wa gatatu bavuga gute naho yahatanze igitabo cy'ibyakozwe n'inuma 19 umviriza wanashima ikiri kigamane yatanze ibyakozwe n'inuma 19 ku murongo wa mbere niwe yahitangiye ahejeje kuvuga yuko babatiza ngo kubatiza mu muriro bisubira kubatiza mu magambo y'uhoraho sibyo ngo kubatiza mu muriro bisigura amajambo y'uhoraho umviriza rero igituma Yesu ari uhoraho ni kubera ko ababyumvise babatije mu izina ryiwe murani majambo mu majambo y'uhoraho mu izina ryiwe kuko bavuze ngo umubatizo wa Yesu ni uwo mu muriro kandi uwo mu muriro bisigura kubatiza mu majambo y'uhoraho niba kubatiza mu majambo y'uhoraho bisigura iki soma maze Apolo akiri i Korinto Pawulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso asanga abigishwa bamwe arabaza ati mbega mwarahawe mwe muyerekeye mwizera ubwiriza gatoya amanzu hagarari Yesu yavuze ngo azabatiza mu mwemu no mu muti no mu muriro Apolo abatiza abigishwa ati mbega igihe mwizera mwarahawe mwemu yera nawe bamwishyura gute baramwishyura bati nitwari bwumva yuko mwemu yari agize gute yatanzwe arababaza ati araza gute mwabatijwe umubatizo ki arabaza ati mwabatijwe umubatizo ki nisomo witangiye bati umubatizo wa Yohana Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana ati Yohana ubwa mbere igihe mwabatizwa yabatije umubatizo wo kwihana ararira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma atobarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe Yesu nawe ni Yesu babyumvise bamaze kumva ko babwirizwa kwizera Yesu batije mu izina ry'umwami Yesu batije mu izina rya Yesu none mbega mubatije mu izina rya Yesu nacyo reka basi dufate ko atari amazi ko nawe bavuze niba atari amazi niba atari amazi none mbega iyo mukuza ishahada mu izina rya Yesu ko mutaravuga ati turemera Yesu ko ari we wa mbere ahambaye gatagwe mumba ko muvuga Muhammad byanditswe ati muze mubatize mu izina rya Muhammad wapi ndani ya Qur'ani ndani ya Biblia wapi mwavuze ngo umubatizo wa Yesu niwe mwemera nako mwemera murabatiza mu izina rya Yesu kuko umubatizo wa Yesu uri mu izina rya Yesu reka nabasigira mu majambo kuba atatahuye aba nibwo nagenda muri viziyo yiwe nari menga mu ruhande rw'iwe rutahuriza nibyo mu gusobanura nyezina rw'ano majambo ubwa mbere
Yesu yarabagije ngo Apolo yarabagije ngo mbega mwarahawe mwemu yera niba mutabizi ariyo etape z'umukristo aguza kubanza kureba umubatizo hanyuma yo kureba umubatizo abasigaye gukura rero mu muhemu abasigaye gukura mu muhemu gukura mu muhemu rero ni urundi rugero agerako rwa mwemu w'Imana yakira muri we. Aba bantu rero bari barabatijwe mugabo ntibigera bizera Kristo, barabatijwe gusa bakabigumira mu migenzo yabo, nta kintu na kimwe bahinduye mu buzima bwabo. Amaze kuraraba rero asanga niba ari igisuma abandanyije yiba, niba ari umuntu yikirira umupira ibanagira umupira, ubona babona gusoka rukidumbika mu mazi bigahera. Mugabo turabwira ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Bamaze kumva rero ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, bamenya ko Kristo Yesu ari umwami n'umukiza wabo, baca barizera Yesu. Bamaze kwizera Yesu rero baca babatizwa rero kubwo kwizera Kristo Yesu. Icyo mutatahuye aha babatijwe bizera Yesu, babatijwe umubatizo tubatizwa twebwe uno munsi. Umviriza rero kuko yatanga kwaje kweza tubone mwara bose mwe mwerigiye mwizera. Bamaze rero kubatizwa muri Yesu yaciye abasengera ngo mwe mu Imana babeko bandanya abo bose Paulo amaze kubarambika kibiganza, amaze kubashyira kibiganza atangura kubasengera bagira gute mwe yera bazako gira gute abazako ngicyo kintu rero karabaremerako bari barabatijwe mugabo bacanijumira abari mu busambanyi biguba ntibigeze bahinduka imigenzo yabo. Babatijwe gusa ngo nukubatizwa ngo niba abatizwa azobahana ibyaha byabo bizobakuweko, barabikora gusa nk'umugenzo ariko batazi icyatumye babatizwa, bigumira mu bijyandijyandi by'isi. Bamaze kwigumira mu bijyandijyandi by'isi, bamaze no kumenya Kristo Yesu ko ari we mwami bakwiye kwizera, basubira kubatizwa. Bamaze kubatizwa rero niyo bahavuye basengerwa, bahindura imico yabo n'ukubaho kwabo, baca bahabwa mwemu w'Imana. Abo banagira barako baca bakwira ibisagara batangura kwigisha ubutumwa bwiza ku batarabumenya. Abandi bantu benshi sinzi bizera Kristo Yesu barihana nabone barabatizwa. Imana yabwe icyubahiro. Amena. Uziraza gusa kutunyoteza ngaha sinari iminota igera kuri 5, ariko rero dusomere muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 22 havuga gute? Igitabo cya Yohana igice cya 3 22 hari amajambo avuga ngo haravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu atana n'abigishwa biwe mu gihugu cy'Yudaya, atana nabo Yesu ubwa mbere ubwiwe yajyanye n'abigisha biwe mu gihugu cy'Yudaya, atana nabo mu gihugu cy'Yudaya agira gute? Abatiza. None umubatizo wari umubatizo nyabaki? Bavuze umubatizo w'amajambo, si w'amajambo. Kweli jambo baptize d'abord. Tisize abantu iri jambo ngo kubatizwa ni jambo rikuba mu rurimi rw'Igifaransa. Ijambo baptize ni jambo siga ngo immerger dans kwibika kubombeka nangire gute kudumukiza kurenza ibyo byose ni nicyo Gifaransa ni mwiza amashuri bari n'Imana. Ijambo baptize basubira bibagoye jambo rigigore ni musama telefone y'Android jambo rigigore mwandike baptize murabona signification du mot baptize. Hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'Yudaya, nabo abatiza. Kandi Yohana nawe umviriza hambavu y'uko Yesu ariko arabatiza niyo Yudaya, Yohana nawe yari hehe abatiriza ahitwa Ainoni. Yohana yari Ainoni Yerusalemu, imbere y'Yerusalemu hari amazi menshi, abantu baraza bakabatizwa. Ibi bivuga kuvuga n'uw'amazi kuko ni immerger dans l'eau, kwimiza mu mazi nibyo bisubira kubatiza. Yohana ahanyene ku murongo wa mbere avuga gute? Yohana ahanyene ku murongo wa mbere avuga ngo umviriza hasi Yesu ariko abisubira neza. Umviriza hari umuntu mu Bafarisayo yitwa Nikodemo. Uyu muntu mu Bafarisayo yitwa Nikodemo yari umukuru wo mu Bayuda. Nikodemo yari umuherezi mukuru
aza kuri we mw'ijoro, aza kuri Yesu mw'ijoro ko yatinya yuko abayuda babona akavuga na Yesu bakamutera amabuye. Abwira ati mwigisha, abwira Yesu ati mwigisha yavuye ku Mana, kuko atabimenyetso nk'ibyo ukora, shitsi Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishyura ati nukuri ndakubwire. Yesu araba ikizanye Nikodemo, aramubwira ati umviriza Nikodemo, uku nukuri kandi nukuri ndakubwiye. Uyu muntu atavyaho ubwa kabiri, ubu ukuri kwa Yesu amubwiye Nikodemo ati umviriza Nikodemo ndakubwira ukuri, uku nukuri kandi nukuri ndabikubwiye. Iyo umuntu atavyaho ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana, ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza, Nikodemo aravuga ati iyi Yesu ambwiye ni iki? Iyo umuntu atavyaho ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo arabaza ikibazo kuko ntiyabitahuye. Yesu yaramubwiriye mu mugani. Nikodemo aramubaza ati amubaza gute? Ashobora ate kubyagwa ashaje? Ati none ko nshaje maze gukura ni gute nosubira mu nda kwa mama nkavuka? Mbega yashobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Mbega nosubira mu nda ya mama nkavuka? Ubwiriza ya definition ababwiye yuko ari immerge dans. Ariko ati none nosubira mu nda ya mama nkavuka, mani majambo no kwirizwa kandi mu nda ya mama kuko umubatizo byasigura ngo kwirizwa. Ati none nosubira mu nda indani nkavuka. Yesu aramwishyura, Yesu aramubwira gute? Ati nukuri ndakubwiye, nukuri ndakubwiye kandi ubuzima bwawe n'amazi na mwembe. Urundi ibintu Yesu akavuga rero ububatizo Yesu tugera amajambo y'ububatizo wa Yesu. Iyo umuntu atavyawe n'amazi ujya ngo Mariya bisabye ngo yereka aho byanditse Yesu yivugira. Yesu aravuga ati iyo umuntu atavyawe n'amazi amwe n'iki na mwembe, ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ni kuvuga ngo ubwirizwa kumanza kubatizwa, umaze kubatizwa ugahabwa mwemu w'Imana, ubona akagushoboza kunesha ibigeragezo, ukagacora ubwami bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Waheshimiwa, jewe ndaza gukoresha indimi zibiri kandi mu kwigisha kwanje ndagenda pole, sinshaka kuduzica, naenda pole kuko iki cigwa nyene wacu nani Evariste Sinzo Gervase Gervase ametoka hapa, haruti jambo twinshi yacomesemo. Utu tuntu abakristu kuko benshi bakunda kukoma amashi gusa ntibashobora gukurikirana jambo yavuze. Acha nende pole kidogo niwasaidie. Haraka jambo kamwe yashaka kwinjiza abantu yuko Yesu ari Imana uhoraho. Suko nyavuze ko jambo yuko Yesu ninde uhoraho. Akibagira yuko ujya yamutanze imbere yaraje ngaha akigisha abantu yuko igihe Yesu yabatirizwa hari iki byavuye ijoji kwande ibyo nibe bibazo mushobora kwibaza. Mbega Yesu yora Imana gute kandi igihe yabatirizwa aje iki kiva ku Mana, bakavuga yuko uwo Yesu uyo none icyo kintu cyane ni Yesu. Yesu hari abadivantiste ngaha ngo wowe uri Imana n'abandi bakristu 3:13 ibyakoze ni Yesu. Soma wumviriza kaka jambo pole Yesu ishyira mu misumari pole. Sikiliza aka rero 3:13 ibyakozwe n'intumwa. Aravuga ati Imana ya Yakobo, Imana ya Abrahamu. Hoja pole msikilize wa Kristo, nimushiri ibintu tuvufana ngaha pole msikilize. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, sawa, ariyo Mana y'abasokuruza yashimagije umushumba wayo. Subiramo kaka jambo, yashimagije umushumba wayo inde Yesu. Wasalamu takbir, Allahu akbar. Biblia yita yuko Yesu ari inde umushumba. Je nibaza ko murasumukira wonzi umushumba asunga n'umukozi, bisigura ko jondi umukozi w'umuntu, ariko umushumba umuco ni umuntu ari hasi gusumba umukozi. Bisigura yuko Yesu kama ni umushumba esclave en français,
esclave. Esclave ni umuntu arashobora gufungwa bakakwega bagashira hariya nagira ijambo. Biblia ivuga subira kakajambo subira aravuga hati unasikia nimeomba ndani polepole niambie imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo sawa ariyo mana y'abasokuruza ego yashimagije inde umushumba inde wayo Yesu. Unasikia sasa hapo mtabisha tena awamekubali Biblia mwita yuko Yesu umushumba w'Imana. Totangara kubona wewe umukozi wo mu nzu hari umusesho kwagarara mbere ya bosi wawe ati turangana atakufukuza. Uyu Yesu Biblia mwita yuko ari umushumba kijakazi esclave. Umukozi wo mu nzu arahembwa ku kwezi ariko umushumba arahembwa. Wewe vipi? Hama tukaja kucigwa kino musi niko nakora kutoduto tatuno yavuze gusa y'amajambo akaenda kwenye mada. Ikibazo kiri ni hamwe bamwe bavuga yuko kubatizwa kwa maji ni sawa, wengine wanasema hapana, sio lazima kubatizwa kwa maji, hata ukibatiza kwa maneno ni sawa. Lakini swali linakuja, ikibazo kiri wakati Mungu anamwambia Yohana abatize, aliambia abatize wakina nani? Msinisaidia. Na Mungu wakati Yohana anabatiza watu alikuwa anabatiza wakina nani? Ege Yohana yabatiza bande alibatiza watu wote. Yamagaye abantu b'Ubuyuda abanya Israeli kuko barafise icyaha, akawaambia kusema niwasamee dhambi zenu, nenda kwa Yohana mtumbukie maji mto Yorodani ufise agaciro imbere y'Abanyesirayeli. Genda hariya kwa Yohana babashire mu mazi hama mugire kugira gute gukira ivyaha byanyu. Yesu naye kwa sababu alikuwa ni Myahudi ni Mujifu, na wewe ategereza kubahiriza amategeko y'igihugu sawa, na yeye akaenda kwa Yohana afanye nini? Amubatize. Si amri anapatia watu wote oya, na mategeko urao yatanze kubanya Israeli bonyene. Wana Israeli wakibatizwa kwa maji ilikuwa ni sawa, lakini wakati Yesu alipokuja vitu vilibadilika, ilinitara hinduse. Yesu yeye habatizi watu kwa maji. Yohana anasema katika 3:14. Soma hapo sikii. Yohana sikiliza vizuri Mathayo, sikiliza. Mathayo 3:11. Mathayo. Aha. Mathayo 3:11. Ndio. Aravuga ati, aha, nukuri jeho. Aha. Ndababatiza mu mazi ngo mwihane. Ndio. Ariko uwuzoza hanyuma yanje, aha, andusha ubushobozi sawa ibimbere no kumutwaza inkweto ziwe. Aha. Uyo azobatiza muri mwe yera no mu muriro. Simama hapo. Yesu atakapokuja atabatiza watu kwa roho na moto. Sasa Wakristo wauliza na babaze mwege mkurikira Yesu cyangwa mkurikira Yohana? Yesu akifika yeye anabatiza kwa roho na kwa moto. Igitangaza none kushikuru haraba Kristo bemera Yesu baracabatiriza uje mubatizi wande wa Yohana. Na Yesu alipofika alivuta ubatizo wa Yohana akatia ubatizo wa roho na moto. Sijiko mnaisikia? Sisi wa Islam yakoresheje kandi kajambo kamwe ngo kubatiriza ndababwira. Kubatiza ngo ni kwibika amazi, kutumbukiza akoresheje ngo kutumbukiza ndababaza kintu. Umuntu ne afata igitumbura akikitumbukiza mchai amebatiza. Nauliza umuntu afashe igitumbura akagishira mchai hariya yoba yabatirije? Ni kubatiza? Kumbe naonekana wazi ndio nimesema
nasema wazi, kubatiza sio kutumbukiza tu, ni kuamini ndio unabatizwa. Lakini kutumbukiza tu maji, hata kitumbua kinabatizwa, hata mkate unabatizwa, wala hautakuwa wa Kristo. Waislamu takbir, Allahu Akbar. kuilita agakate muchari mwana kitaka msema mwache akauliza swali, eti mweke la Islamu mnabatizaga kwa jina la nani? Suko rajiji mweke Yesu hapa, mnafika mwanzo nimwambia mnaruka usiku, mnakubali mnabatiza kwa jina la nani? Mbona mbatizaji kwa jina la Yesu? Unasikia vizuri, soma 3, sikiliza mbatizo wa Uislamu 3:31-32, usikie mbatizo wa Uislamu. Sisi hatutumukizi watu kama mikekee, ituri mlumbati kuwa wiki mumazi. Hapana, Yesu yigeza sirabanu mumazi. Hapana, Yesu hakubatiza mtu maji. Nimba hari kigabane kimwe cyo muri Bibiliya kerekana yuko Yesu yabatirije abantu mu mazi. Mimi mama wangu mtabatiza sasa hivi. Siawa so wakipanda toneshe Yesu alibatiza tu maji. Sawa kabisa, utakataa kusoma andiko hilo. iravuga iti izina ry'Imana nyirimbabazi nyirimpuhwe tuka uti umviriza ishahada y'Abayisilamu kugira ngo umuntu abariyo byagiwe yinjire mu Isilamu. Dufise ishahada tuka uti, sikiliza nimwaba koko mukunda Uhoraho ndiyo nimumurikije Muhamadi. Sikiliza kugira ngo aho baremeye tayari sindano inafika. Ukiye kwa muganga hariya bakikuchomeka sindano inafika. Leta maneno kwa tumuturinjiye neza tayari nimumurikije Muhamadi. Sikiliza maze Uhoraho azobakunda kandi Uhoraho azobababarira ibyaha byanyu. umviriza twebwe Abayisilamu kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana, kandi Uhoraho afite ibyaha byose dufise, ni kwemera yuko ashhadu anna Muhammada Rasulullah nabiri bintu dushyirako. Dawa imefika, namalizia. Tulije kuja gabane yavuze akajambo kamwe. Umviriza akajambo Yohana 4:1. Teremka ndio msikilize. Yohana 4. Sikiliza, umviriza. Abakristo nimumvirize akajambo, nimumvirize. Aho ni Yesu alikuwa anavuga amajambo. Soma kandi umurongo wa mbere. Ndio umwami Yesu amenye ko abafarizayo bumvise ko yuko aronka abigisha benshi kandi abatiza benshi arusha Yohana. Ariko Yesu bwiwe, sikiliza, umviriza akajambo, mweke abakristo barahenda hariya ngo umubatizo kwa Yesu. Ariko Yesu bwiwe afanya ni siwe yabatiza barabigishwa biwe abwirwa Galilaya. umviriza akajambo, Yesu kubwiwe niyigeze abatiza kandi ndabisubiyemo. Wewe kubwiwe niyigeze abatiza. Abigisha ba Yesu niyo bari bigisha, ariko Yesu wewe hakubatiza mtu hata mmoja. Abigisha ba Yesu ndio walibatiza hata mmoja. Namalizia mwenyekiti amaza muda ungali. Basi natamba subiramo wa murongo Vedaste baba, nataka wende taratibu kama vile Wakristo wanisikilize. Hapo ndio nataka nimalizie, nipime akili kama Wakristo kweli wanasikiaga wala wasikii. Nipe andiko la 19 mstari wa kwanza, Matendo ya Mitume. Ivyakoze n'intumwa 19 umurongo wa mbere. ahandi nyene yavuga Hapo taratibu, hapa napunguza sauti. Yari asomya cyane. Pole sasa, msikilize sasa wewe. Pole. Cyonke mwarimu aravuga hati maze Apolo akiri Korinto, Paulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asanga abigishwa bamwe. Arababaza ati mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Tulia. Paulo anawauliza wanafunzi wa Yesu, je, mlipokea Roho Mtakatifu wakati mlipoamini? Kama
anauliza wanafunzi abigisha ba Yesu Paulo babasomeka mwarakiriye mwanyera ikiriye mwizera. Unasikia anauliza sikiza kwa mjibu bandanya arabandanya ati abo bigishwa ba Yohana umubatizi baramyishura bati nitwari bwabyumve yuko mwe muyera yatanze. Sikiliza, wanafunzi wa Yohana wanasema hawajua habari ya Roho Mtakatifu, alafu umuporoti wo mu Burundi akubwira yuko twebwe tufise umutima nani umunasizwe umutima mweranda. Oya Yesu sio mweranda wewe mwemeye. Wanafunzi wa Yohana wanakwambia hatujui habari ya Roho Mtakatifu, hatusikiaje tunijui. Wewe unasema hapana kuna Roho Mtakatifu. Endelea. Hadi bali barabatizwe mu mazi menshi. Sikiliza ariko mwe muyera bamufisi. Endelea. Arababaza ati none mwabatizwe mu batizo ki? Endelea. Umubatizo wa Yohana. Sikiliza kaneno sasa. Twarabatizwa umubatizo wande wa Yohana. Maliza. Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana abari abantu ko bakwiye kwizera ubuzoza hanyuma. Yohana alibatiza watu kwa maji, wewe mnapaswa kubatizwa upya. Na sisi tunamaliza tunasema baja bose babatizwe umubatizo wa Yohana wo kubikwa mu mazi mutegereza kugira gute guhindura mukabatirizwa bishasha. Bisa mwarimu tayari hapo kwa imaliza zani acha inatosha ko baje bose babatirizwe ngimyumbati mu mazi mutegereza kugira gute guhindura mukabatirizwa bishasha kugira Yesu batiriza bo kuvuga amajambo yande y'Imana, hapana kudubukizwa mu maji. Wewe hamuko mikeke wala hamuko miyogo. Waislamu takbir. Namaliza. Nukurijeho Yohana ndababatiza mu mazi ngo mwihane. Nani Biblia inasema Yohana anasema kweli mimi Yohana nawabatizeni kwa maji kwa ajili ya nini? Ya toba. Maliza. Ariko uzoza hanyuma lakini mpaka huyo ambaye yote nyuma yangu anakuja nyuma yangu. Maliza. Andusha ubushobozi. Huyo ananishinda nguvu, ana nguvu kuliko mimi. Maliza. Mbele kumutwazi mweto wala siwezi kuchukua atakufunga nini kamba za viato vyake. Maliza. Huyo sasa azobatiza muri mwemu yera no mu muriro. Tulia, sikiliza, Biblia inasema Yohana anabatiza kwa maji ili awape toba ya nini? Ya dhambi. Lakini mpaka mtu anakuja nyuma yake ambaye ana nguvu kuliko nani? Yohana. Astahili hata kufunga kamba ya viato vyake. Huyo pindi atakapokuja atabatiza watu kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Swali, nisikilizeni swali langu. Wakristo nisikilizeni swali langu. Swali, kati ya huyu ubatizo wa maji na huyu ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa moto, tufate ubatizo gani? Hadi mituti tuko washen sura kisi nauliza hapa watakuja hapa sijui Waislamu ni washen wabatizo ndio mtoa majibu alafu na wasubiri hapa mtoe hayo majibu alafu Musa hawajui Ibrahim alifanya nini? Hakubatizwa. Nani? Daudi? Hapana. Tunakuja kwa watoto wa Adamu hawakufanya nini? Hawakubatizwa. Yakobo hakufanya nini? Habatizwa. Sasa njooni hapa. Ubatizo wa maji na Roho Mtakatifu na moto. Mwalimu, tufuate ubatizo gani? Mwalimu, kama baje wao batabatizwa. Kuko watu ji. Wewe Musa, unataka kumaliza utamu wa makoko na bado? Mwenyekiti nimemaliza swali langu. Salamu alaykum. Izagi bana yangu cyubahiro. Amena. Izagi bana yangu cyubahiro. Amena. Nakana gushimira cyane Alimasi kuko cyo cyiza bagije agomba gutandukanya ibintu bidatandukanye
kandi agomba no gutahuza ibintu adashobora kugiye gutahura. Kwanza ndamugarure gatoya, burya gucererwa n'ingorane. Gucererwa ni kibi cyane, no mu kigo mw'ishure iyo uruba rucererwa rushobora kuba uwa mbere. Uruwanira iminsi yose, icyo kibazo bari bacigishije umwigisha avuye ngaho wa mbere. Kandi icyo bituma muri atakiguzo ko cyari cyasiguwe. Umubatizo Yesu yavuga kubatizwa mu muriro, Yesu yavuga ivyo byasiguwe ibyo ari byo. Umviriza Luka 12. Kwanza imbere yuko kwanza abantu batahura kwanza kino kibazo ciwe, maze utahure kwanza kubatizwa mu muriro bisobanura n'umwemu no mu muriro bisobanura icyo twagaruzaho kenshi baravuga hanze. Luka 12:50 Yesu agira sigure ukubatizwa mu mwemu no mu muriro icyo ari cyo. Havuga gute? Amajambo avuga ngo n'ubatizo. Umviriza neza Yesu agira bisigure ndi n'ubatizo. Umviriza Yesu ati ndi n'ubatizo wowe kubatizwa. Imbira nuko Yohana avuze yuko Yesu azobatiza mu mazi no mu muriro. Yesu ati rero ndi n'ubatizo na jewe bwanje Yesu mbwiriza kubatizwa ko ndi n'ubatizo wowe kubatizwa. Mbwiriza kubatizwa ko mubatizo uko mbabazwa kugeza aho uzoherera. Umviriza uwo mubatizo wa Yesu ngo nuko nzobabazwa kugeza aho uzoherera. Urumva mubatizo. Reka nabaze ikibazo rero, mbega Yesu yari yarabatijwe mu mazi nari yarabatijwe mu mazi? Yari yarabatijwe mu mazi nari yarabatijwe mu mazi? Yari yarabatijwe mu mazi? None ko yari yarabatijwe mu mazi, ni gute agarutse kubatizwa kandi umubatizo w'imibabaro? Wabonye ngorane? Acaraza ngo none ngo twemere umubatizo ngo wo mu mazi ngo cyangwa mu mazi ngo mu mwemu no mu muriro. Yesu ariko asigura neza bandanya. Bandanya avuga ngo 12:51 abandanya ngo mbega mwumvira ko raje kuzana amahoro mu isi. Yesu ati mwumvira ko raje kuzana amahoro mu isi. Ndababwira ukuri siko biri ariko raje kuzana umucano ntabwo amahoro. Ayo niko ndababwira, ntabwo uwo mubatizo nanjye wiriye gucako ntabwo amahoro. Muri majambo ni mibabaro. Yesu avuze ngo nanjye nzobandanya amabara gushika igihe umubatizo uzoherera. Yesu aravuga ngo umubatizo wo mu muriro ari amajambo y'imwemu asobanurwa ngo imibabaro. Yesu aravuga ati nanjye ubwanje nkwiye kubatizwa ko gushika igihe umubatizo uzoherera. Muri majambo nkwiye kubabazwa gushika igihe imibabaro yanjye izogera gute? Izoherera. Twebwe rero nk'abakristo twarabatijwe mu mazi. Inyishu yiwe rero twarabatijwe mu mazi, ariko kandi tubwirizwa kubatizwa mu mwemu no mu muriro. Muri majambo tubwirizwa kugira mwemu yera, uwo mwemu yera akazotubashisha gutsinda ibigeragezo. Umubatizo w'amazi rero n'uw'imwemu n'umuriro ntibitandukana, ahubwo umuntu abatizwa mu mazi, amaze kubatizwa mu mazi agahabwa mwemu w'Imana amaze kuba mu mutima wiwe agaca amuhereza gutsinda ibigeragezo. Naho uwo mwica bamuhora Kristo aguma basabira imbabazi, abavuga ati Mana bababariye ko batazi ibyo bakora. Niwo mubatizo wo mu muriro. Naho uwo gukera aguma uvuga ati Mana bagirira ikigongo ntibazi ibyo bakora. Usigura ngo tubatizwe w'amazi wo mu muriro. Twebwe tubatizwe umubatizo w'amazi, tumaze kubatizwa w'amazi tugahabwa uw'imwemu, tumaze kuhabwa uw'imwemu tugahabwa uwo mu muriro. Maze mwemu tubashisha gutsinda. Umwemu w'Imana niwo tubashisha gutsinda ibigeragezo tubwirizwa gucamo. Nicyo gituma intumwa umwami Nero yababamba ku musaraba akabaturira mu stade akabahereza intare zikabarya bakagwa bari indirimbo muyoboke mwami kubera ko bariko rabatuzwa mu muriro. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Nicyo gituma uyu munsi abakristo bari hariya za Arabia Saudite bari hehe babatera ngo mu izina rya Allah mugakaguma bigisha ubutumwa mu izina rya Yesu. Bariko barabatuzwa mu muriro. Nicyo gituma tuvuga tudatinya ko amadayimoni yotwiruka inyuma, tudatinya ko amarozi yodutera,
kubera ko turiko turabatizwa muki n'umuriro Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Icyo mutabitahura mutuboteza gusa ikibazo cyishyuwe ni kuvuga ngo iyo mibatizo nitandukana turabatizwa mu mazi tuvuye mu mazi duhabwa mwemu yera mwemu yera tubashisha gusimba ibigeragezo aribyo bisobanura ngo kubatizwa mu muriro. Yesu yabisigiye neza. Gatatu Yohana 1:1 gushaka bivuga gute muri iyo minsi haza Yohana mubatiza mu bugaragwa bw'Yudaya bandanya Matayo 3 ego 1 gushika kabiri avuga gute harabana bavuga ngo ati mwihale kugaruka mu ijuru muri hafi kugaruka mu ijuru giye gute buri hafi wowe umuhamagaro wa Yesu niko natanga umuhamagaro mwihane kugaruka mu ijuru giye gute buri hafi umunyabyaha bandanya umunyabyaha narekizira yiwe anyereye gatatu Yohana 1:2 avuga gute Yohana 3:2 hari amagambo avuga ngo 1:2 haravuga ngo hanyuma y'ivyo Yesu azana n'abigisha biwe mu gihugu cy'Yudaya ateranayo nabo abatiza Yesu ubwiwe yarabatiza mu mazi hama mu nyuma abantu bagaza mwemu w'Imana bamaze kugaza mwemu w'Imana bagasimba iki ibigeragezo Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ibyakozwe n'Imana ndacyafite umwanya. Sawa. Swali hajajibu mwenyekiti. Swali langu acha mwenyekiti. Msomaji baba 9:14 mithali. 9:14 mithali. Soma mkirundi wasikie na Kirundi. Inasemaje? Haraka. Inachangamka mwalimu. 9:14 mithali ya kidini. Inasema hivi. 9:14 mwalimu. Inasema dole sawa kuandika. Yicara ku muryango. 9:13. Inasema igipfu cy'umugore. Igipfu umugore w'indegeteranyi. Takbir. Kumbe mwanamke mpumbavu utamwona anapiga nini? Kumbe ukimwona mwanamke Mkristo anapiga kelele ni mwanamke mpumbavu. Tumaliza mwalimu. Ngura gongo. Huyu hapa takbir. Anakuja hapa namuuliza swali. Bwana nani Gervais anakuja kujibu swali hapa. Swali langu liko vizuri sana. Yesu ndani ya Biblia Yohana anasema hivi, mimi Yohana nawabatiza kwa maji kwa ajili ya kuondoa nini? Dhambi na kuwapa toba. Lakini sasa yuaja inakuwa ni deux personnes différentes. Ndio wanakuwa ni watu wawili tofauti. Sio utakuja kunambia sijui moto tunabatizwa kwa moto na maji. Wakristo mnabatizwa kwa moto mnaendaga mshimo. Takbir. Mnabatizwa kwa moto mnaendaga mshimo na moto. Mshimo wa moto. Takbir. Baba. Tunauliza Biblia. Ndio. Nini maana ya moto na nini maana ya Roho Mtakatifu? 23:29 Yeremia. Inasemaje? Neno langu si kama moto. Kumbe neno la Mungu ni kama nini? Moto. Kumbe ubatizo ambao Yesu anakuja nao utakuwa ni wa nini? Moto wa maneno. Ambao wa nini? Wa maneno. Kumbe neno la Mungu ni nini? Ni moto. Hao wanaendaga mshimo wanabatizwa. Takbir. Maliza. Asema Bwana. Mungu ndio anasema. Unaona? Huyo ndio maana ya moto. Tunakuja kwa Roho Mtakatifu vipi? 10:10 Warumi. Inasemaje? Warumi 10:10. Inasemaje? Inasema na kuandika. Inasema hivi. Kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Ukipata haki moyo wako unaamini. Maliza. Na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Na kwa kinywa mtu ukiri
anakuja tayari, Roho Mtakatifu anaingia, anakuja kutamka maneno ashhadu ashhadu alla alla ilaha ilaha illa la anna Muhammada rasulullah. Maliza ekomana andiko neno amwaminiaye kumbe watu kwa moto, kwa kuwa neno la Mungu ni moto. Ndio maana kunatoka maneno ya kusaidilia kwamba Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wake. Lakini wakati wa Yesu walikuwa wanabatizwa vipi? 17:3 Yohana inasema hivi. 17:3 Yohana inasema soma na kuandika. Inasema mwalimu haraka na harakisha na harakisha. Inasema ndio 17:3 ndio alitii. Inasema hivi kwa sababu Mungu ni mmoja. Na 17:3 na wimbo mzima bila ndani. Wakujua Mungu pekee kweli. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ndiye mtume. Wakati wa Yesu walikuwa wanasema Mungu ni mmoja na Yesu ni mtume. Wakati wa Muhammad tukasema Mungu ni mmoja na Muhammad ni nani? Ni mtume. Sasa watakuja hapa, sikiliza. Watakuja hapa kwa andiko leo wanapendaga sana. Wanakuja wanasema unaona Waislamu ni washenzi, hawakuwaji wanabatizwa. Baba ukurasa wa 236 tuone wengine washenzi. Rekatorenga wahera kwanza. Muri kwa wapi haja wakoreka tuwasome neno. Soma harafuga hati. Inasemaje? Na maneno mengi ya matusi. Na maneno mengi ya matusi wanatutukana sisi Waislamu. Na uongo. Ndio maana Muislamu mtu akisilimu wanasikia roho na waona mpaona gere umwaka. Maliza. Na maneno ya uongo yameandikwa katika vitabu mbalimbali vya Wakristo. Katika maneno ya uongo, maneno mengi yameandikwa katika vitabu vya Wakristo. Maliza. Wanasema washenzi ni wanani? Wanasema washenzi ni wanani? Wakristo wanasema ndio washenzi ndio watu wasiobatizwa, wasiomjua Mungu, wanamjua kidogo tu. Hayo yote ni mtaona gero umwaka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka nisabire abantu mutekereze mw'abamama mutaza gucika ibifu, sibyo none? Mutekereze mutaza gucika ibifu, sibyo? Mwigumire mutegereje. Jewe rero uza gushinga ku kigo cyatahurise neza. Ngiye ndamubarize aho nawe yabarije nyene. Kugira ngo byumvikane yuko itakarigisha atari byo, je ngiye ndamubarize aho yabarije nyene. Hahandi nyene Matayo 3:12 havuga gute? Matayo 3:11 ari amajambo avuga ngo yenda kubariza aho yabarije nyene. Nukuri Yesu ati nukuri ndababatiza John ababatiza mu mazi ngo mwihane. Yohana arababwiye ati John ndababatiza mu mazi ngo mwihane. Ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi. Ubwa mbere uwazoza andusha ubushobozi jewe Yohana. Biri imbere rero kumutwaza inkweto ziwe. Iri ni somo rero atanzagariza ko nanjye ndamubariza hanyene. Yohana ati rero jewe Yohana nandi cyubahiro mfise cyo gushobora gukura inkweto za Yesu. Uyo rero azobabatiza muri mwemu yera. Ubwa mbere azobabatiza muri mwemu yera no mu muriro. Geza ngaho bavuze yuko ibyo bagenzi babo kubatiza mu muriro mwabyumvise. Ari maze asubiyengana mu gihe tuwe wari wacerewe. Ireo kuvuga amajambo y'Imana ngo mu muriro cyo twabisugiye kera mu gice cya kabiri. Wari wacerewe ari byaje nakuriye ucererwa iminsi yose ngo muri nyuma mu kigwa. Iyo kiba muri mwari kubaza icyo kintu kuko twari twakivuze. Hajya ijyanye tuyifishije ubusa. Ikibazo rero ni iki? Ni ibintu bibiri bivuzwe ngaha. Uwo Yesu ni yaza ubwa mbere azababatiza mu mwemu. Sio cya mbere
hama icya kabiri agaca babatiza mu muriro twasiguye kubatizwa mu muriro itariki nabo batabisiguye mbwa nafsi no gutambira nje kugaruka ikibazo rero njya kubaze none mwebwe ko Yesu yavuze ko azoza kandi agashiraho umubatizo mushasha twamaze kwemeranya ko ariyo mushasha nkuko mwabivuze wo mu mazi wo mu mwemu no mu muriro mwebwe murabatizwa mu mwemu mukabatizwa no mu muriro nicyo kibazo mubona mutubwira ati ego twebwe turabatizwa mu mwemu yera akaba kuri twebwe kandi turabatizwa no mu muriro bikaba kuri twebwe murakoze Naam, swali limeeleweka. Anakuja uliza Waislamu, je, ninyi mnabatiza kwa roho na kwa moto? Bila kuchelewa, microphone ni ya kwako, uwanja ni wako. Mimi natoka huku ili usiseme niko na kuvuruga. Dakika 7. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikibazo cyiza cyane. Arabaje ati none ngo kumubatizo wa Yohana uvuga ko avuyeho w'amazi, hakaba haje umubatizo wa Yesu wo mu mpwemu no mu muriro. Mwebwe abayisilamu murawubatizwa? Sico kibazo ciwe. Inyisho ni ego. Uti tubatizwa gute rero? Mwari bavuye ngaha aravuze ati asomye 2:3 Yeremiya yerekana mu muriro ni gute. Mu muriro naryo amajambo uvuga, kubera ko amajambo muri kuravuga n'amajambo y'uhoraho, usubiramo n'amajambo y'uhoraho aba yaratanze mu bitabo byeranda nk'akarorero Qur'ani. Hanyuma mu mpamvu naho ni hehe? Yohana 6:63 Yohana haravuga mwari mu mpamvu murahumviriza mu mpamvu basoma n'abandika akongera akavuga impamvu zo zitera ubugingo, impamvu ngo zitera ubugingo. Kumbe tuko tokwa jambo ry'uhoraho harasohoka iki? Hasohoka iki? Bandanya umubiri nacumaze amajambo mbabwiye mwemu n'ubugingo. Amajambo iyo yavuze haca haza n'impwemu bigaca bicika iki? Ugacironka ubugingo. Hagarika umwanya hiyo mwarimu, hagarika kurono. Idirisa hagarika umwanya, maze hagarika umwanya. Iki ubaye iki sindanaza warapiga kelele uko sindanaza. Reka ahubwo nabahindukirira abana babatizwa mwarabatijwe ndaje mucereze rero kugira ngo iminota yiwe 5 isigaye mariye neza, sivyo none sawa, kugira ngo duheze kare amategeko ya leta namwe murayaje no kuyubahiriza, sivyo noko endeleza dakika zako. Naam, karibu. Mwaba yirusha bandai aho ni sawa nyuma rero munumwe komanda bakanje guko. Hanyuma mwarimu bose baciye ngaha berekanye mu muriro kara amajambo batanze ibyandiko, nanje nderekanye mu mpwemu aho biri 6:63 Yohana. Tugende rero bakubwira yuko umuntu atabatizwa ari umushenzi, siko bavuga. Ibrahimu ntiyabatizwe kumvuga y'abacacika umuti umushenzi. Dawudi ntiyabatizwe kumvuga y'abacacika umuti umushenzi. Yobu ntiyabatizwe kumvuga y'abacacika umuti umushenzi. Mariya nyina wa Yesu ntiyabatizwe acacika umuti umushenzi. Yohana nawe nyina wa yabatije ntiyabatizwe nawe acacika umuti umushenzi mukuru. Mucamuza mutubwira yuko umushenzi hari iwanyu abatiza. Niba umushenzi abatiza muze mutubwire iwanyu mu mashengero k'abatiza. Mbega ukubatiza bisigura iki? Tora Bibiliya isobanuye ngaho paje 2220 Rukanga haravuga mwari mu ubatizo wa Yohana. Umubatizo wa Yohana umviriza Jerupe banzura bino igicandiko nuze kugisimba. Umubatizo wa Yohana katika Kiyunani maana yake mu Kiyunani isobanuro y'umubatizo kutosa majini. Nk'ubu ngiye mu mazi gusa nkirambikayo mbabatijwe bandanya ibada ya kutosa mwili majini. Uko kuntu icyo gikorwa cyo kuja kwirobeka mu mazi
mazi mfano wa utakaso uchaomba ngono kwigira mweranda au kujitengeneza upya cyangwa kwigira mushasha bandanya ibada kama hiyo ibada cyangwa icyo gikorwa cyo kwitosa mu mazi inajulikana kutendeka katika dini za kale za kipagani Uislamu takbir uko kubatizwa kwakorwa n'amadini ya kera y'abapagani abo barabashenzi b'abapagani nibo bakora ibyo bintu ugasanga hano babira hari gahi waje ugasanga baragomera urugomero uyu mugore ari mu butinyanka bakamushiramwo umugabo ko imvunja bagashiramwo umugabo ko ibihera agashiramwo bose abo mwege n'ababeshi murabe neza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo bakorereko twagiye rero 20 twagiye 20 Yohana twagiye ukasoma kwa kwandika haravuga mirongo 21 Yohana kwasoma n'abandika irukanga nahagaze mwari haravuga Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe nuko data yamenye nuko data cyangwa Imana yantumye niko nanje ndabatumye avuze ibyo abahumekerako ati mwakire mwimuye Waislamu takbir Mubisa babasutsa mu mazi cyangwa mekoko mwimuye yabahumukiyeko mwarimu warunigenda ariko arasirimisha namwe muzaza zasohoka nyine nyavuga ishwina yo mwarimu kama mubatizo ngaho umviriza rero umubatizo wa Yohana n'uwa Yesu uratandukanye 19 rimwe gucira gatatu mwamwe mubisoma mu byakozwe n'intumwa yuko abari barabatizwa mu mazi menshi bose baciye basubirwamwo kubera iki bona namwe muyera bari bafise kubera bari bagumye mu mazi menshi bisobanura babatizwa mu mazi menshi mwe muyera ntimugira ni lazima muze musubirwamo kuko natwe twabatizwa mu mazi menshi tubona namwe muyera dufise duca twige mu Busilamu badusubiramo wasamu takibiri duca tubatizwa mu batizo wa Yesu kuba kujya mu mazi menshi wari warakuweho mugira namwe muyera mugize twagiye mari haravuga namba iyo mibatizo ibiri ntiyari ifise isobanuro zimwe tuza iyo mibatizo ibiri nifise isobanuro zimwe ni nayo mpamvu hari wavuye n'uwagize gute n'uwaje twumvise yuko umubatizo wo kujya mu mazi ukitosayo wakorwa n'amadini y'amapagani bibiri twigisha ingabo tuba bibiri twagishike haje amajana 23 nyanutsa bagusakoshi wewe bitwigishiki ayo madini y'amapagani nituyumviriza yari irukanga bibitwigishiki kuri twose wewe ko mutinya gukurayo kurayo aho hanini inya wewe aho imbere bibiri twigishiki raba ngaho imbere mu bitabo ngaho imbere nihe yona isize muyo ajaza twigisha tubwira yuko muvugere mu bazize ku izina rya data muri rya mwana rya mutima mwerana yani muti mu butatu ntagaze mu madini y'ubutatu abatiza abantu mu butatu nayo ikinyoma nayo ukuri twagiye haravuga mwarimu inyigisho y'ikinyoma y'ubutatu Bibiliya yigisha ko Yehova tuza ajaza tubwira ngo babatizwa mu izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda hanyuma abakristo baciye batubwira yuko ari inyigisho y'ikinyoma Bibiliya twasomye kare twasanze abantu bakoresha iyo migenzo barabapagani none nawe niwaza ngaha utubwire kweri uri umushenzi cyangwa uri umupagani kandi byandika Salamu alaykum warahmatullahi wa alaykum assalam Waislamu watakebir Allahu akbar Waislamu raha suraha Mambo ndivyo alivyo sasa. Swali lake limejibiwa bila kuchelewa, na mkaribisha mwenyekiti mweza ili aweze kuja kumleta mwalimu wake. Haya, karibu. Haleluya Kristo zina juma la nduchua hiyo mwalimu umotea utani ingoma Messi biraryoshe cyane ukuntu wabugisha vyonga kumatamba yabuze avuga ubishima ku murongo umugore wawe ni pasi yakura Yobu 32:15 ehe barumiwe
ntacyo bakishyura ntibakigira n'ijambo bavuga ndabubagije ngo mbega meyo murabatiza mu mwemu mukongera mukabatiza mu muriro ngo kubatiza mu mwemu ngo ni aya majambo turiko turavuga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngo barumiwe ntibakigira ijambo bagira kutakishyura bandanya ntacyo bakivuga ngo mbega nobuza nuko atacyo bakishyura none jewe nanjye muzwa nuko atacyo muvisa mwishyura kuko bahagaze batakigira icyo bavuga muhagaze mutakigira icyo muvuga oya namba reka nanjye ngira icyo mvuze reka rero ngira icyo mvuze icyo ndakubaza ikibazo ati mwebwe murabatiza mu mwemu ngo twege mu kubatiza mu mwemu ngo ni mu majambo y'Imana turiko turasigura ni kuvuga ngo wewe ngaho bariko urasigura bariko urabatizwa rero Korowani 10:85 mukabura ikigongo aravuga ngo kuriza habari yero kuriza mwebwe ntimushobora kubatizwa iby'imwemu nahasha umviriza kuriza habari yero ati ntiyakubwira ibijyanye n'iby'imwemu sisema ngo Muhammadu zubabwire ijambo rirashikara barabangutu iby'imwemu ibyo ni iby'Imana gusa jewe ntabyo bari kumwe namwe yewe yarabike banuye yewe yaragize gute yarabike banuye umuntu na Muhammad atigeze batizwa mu mwemu mbega arimo mubatizwa mu mwemu wewe musima Muhammad kumenyekana yarinze apfa atajyana agasiyete ka mwemu wewe ukaronka icyo ni cyacu abizeye Kristo Yesu Abaroma 10 rero ku murongo w'icenda hano bariko baratanga amagambo avuga ngo nipe mafuta kuko ni waturisha kanwa umviriza umubatizo uwo mubatizo wumviriza uwo ariwo ni waturisha akanwa nuko Yesu ari umwami wowe waturisha akanwa ko Yesu ari umwami bandanya tukaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami kandi yazutse mu bapfuye murabyemera mwebwe none mwe tuzobabaho gute uzokizwa wowe urakizwa none gute utatuza Yesu n'akanwa kawe ko ari umwami kandi ko yazutse mu bapfuye yogenda gute dehori korowani cya kintu bagoretse dehori korowani paji ya 234 avuga gute kisema washenzi abakigorese washenzi niyo watu wasiobatizwa umiriza korowani vuze ngo bakigorese bibaza ngo tukigarukana washenzi ndiyo watu wasiobatizwa bandanya ndiyo watu wasiobatizwa wasio mtu wa Mwenyezi Mungu au waliomjua kidogo tu waliomjua kidogo ndio watu wasiomjua Mwenyezi Mungu au wanamjua kidogo kama Waislamu, sio kama Wakristo. Watu wasiobatizwa sio kama Wakristo, wasiomjua Mungu au wanamjua kidogo kama Waislamu. Ega mfera ziko tutakiza. Sio kama Wakristo. Sio kama Wakristo la hasha. Lakini kama Waislamu. Takbir. Ndaje mara yangu chuwa hilo. Amina. Ndaje mara yangu chuwa hilo. Amina. Kuirango. Washenzi.
amena reka dusabe icyizere sibyo none ikigo cyarangiye dusabe